Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Midogbenami no vito dolao radio JVA emi le se mi ben kole ya ke ameko ben ko mi le se ndi ya nye mi anovio dogbe la Emmanuel pe di ama ben ko mi le se iga vandi ya bena kaga yimi ape nous son sronji ke egbe a mi gbaleja donku nu jina bianono kudo ado pardon ado funya ntila le ame kuro ado funya ado bebe sese le na sese le lamena deviao to hehe akpa sese to o me kuro to hehe de o ke mule maube alojito nti emi de japo npo kudo emi pompo kudo kekero vayi egbe a mi gaba bena mi ale nene benu sonsron opopu le emegbea mi lava ponupo kudo donti alo afọ de do ke mi la te wo kudo enugbegble won ti ke a ya do gbera ma unu son kata to mi de akpera o bubu fiala mi do rezi ela bena mi gaba le edo agbe no ewenye amesike domita papa mi bobo mi ado kwide nku ome emi bi obe na wonto agava plomi legeri yame kuru apo susu nweto apo gbogbo nweto eye jisi o katan la senya onto jira jinwon do susu won do enya si o katan o la segbe la de ba ni dede fia no e ba pere wanti be na papa na de na dodo le pomeme la megbe top agbeme biso tepe do pe adasio me gbogbo kokwe ba hozino enu si anu si mi awala ako ma o pe nkonti e Yesu Kristo vin come amen amen yo ayira nya pe photographe alo cameraman uro bangana Abbas ele trois chire ntata onchi kwa maone yoro enyo mi le pompo kuro veve seseo le vompe abio le vompe veve seseo ale shirke mi no agbe aso mi abe devi meke e mu shiko jole mi aso mi devi meke a wa we kpolo mi ado kaka mi va shinchala mi hosebe voye mo vo e ya ba na be na baba shinaleji ba ni veve sese kula du gare na pour me kle du point kle non mo ha mo wa ma utone le venia nu bena mishike gomi jela nena amerela se gomele Yesu Kristo na pen kame ma o jidula enye ma o nya mishike mo le to bebe se shiko la gbeme no e o po mi oji o po dusiji ngbedo yim lo nko pele la ma o mato no bena e ya so bena ya te de bebe se o ajole apeji o me eye na hokatutu ple gadede eye amen bebe siala na gere apia biome eye awu abia na ole Yesu Kristo na pen kame enyo mi pompo kuro hia onti ya pe hia gbanto enyi dudu ya me ha efeli enyi ndudu nyo dudu hia gbogbo tole le yin be lonlon pompo lonlon alo etokpa di ple nokpa di pe lonlon la enyi ehia sesere wu hia kata no ponde doa enyo no po galido shire po so doa dopo dewa va morole me galido shire dro o le diladu macaroni kudo koklo jialo koklo meme va
et gamu va le wasi non non mais on va trop pour nous si on va soasi y na jibibi na o et ye promet si que la blele wantia on te blena wantio et ye ba dora bébé ce sene nene maman mea et moi elle yedi là elle va vendre me bena des viro va pona wa pona si abene ne noira non ne mala ya encore ya dende to le peut l'ouvrir allo ya onde le peut l'ouvrir et nous battons si que ne journal peut l'ouvrir ni bena des visia tina mzizime et nous pene a du non non que so yedia akpa evelia la des visia binadi dona domeze pora di kuka gbon bena eto kudo no ya on di onyero so bebe se si ana bena des visia de wana nko o fiana jogbele bena le que nous ya le lola il m'a soké il be dilao il m'a soké dilao voici que gbe m'a soké dilao là un temps le doya le cvv et mi quoi de chez bena ame gbogbo lo le a bebe se heli gere wa pe louvome bebe se heli si gere wa me louvome là en na bena ame gbogbo roko o le hadamene alo le premier le school alo le dome là on no bebe se bena o doji pola yala e bina di kaba doji pola yala musona dele no doji pola ya dada le me apanye tamesese bien nous va pas ku to le me la me nye gbe nu ajole ji o enu atonji so kaka e pe devi mekin e devi mekin enu ajole ji le la ye drova le yi kakeme va sin e ta va descendre divi la me nyi bena de viowe le on na no o ba pavia me divi dia dewe po akpavia po jina entita nous si komi nyi le nyame pour moment si kemi hole tople no bola bibla na mi nya bena obe me klosalo ple sika e sople nyape sople mio le yakagbe nono agbevlo mia pe le petro pa gba le gban tota gban pipi we nya so yire blanc vert yakagbe nono agbevlo ntasese pa gbe akpan pa ble amewuwu bia enu okatan la agbevlo siola yimi hoso mia dira ogbo ne dira le bina dia wa oyinusu eto le bidia le ke zane pa gbe aro la perme la onusu a hosebe na ma veme la veme no cha ela be nusko lo pokplenku o le sekle to la tuna medona onyonu le ke no le bidia le ke zane pa gbe aro la perme la onyonu ya ma hosebe na la totana o cha la ba tro hwe pe nusiko pokplenku yo sekle to la ye pronami do e jejedia amesupo gbon be na ya ma di eto gberekegbo ye ma di eno gberekegbo me kayo nyo akpavi divida dewe po a nusike to nyi ye o cha onusuvia onyo yo ole po me ame po o la lo ele mu po e ni abe na jijime so jijime ola ne jijime le nyi a jijime ne pona diku bina di dona domezela mba hosebe na ye ya flao ocha ojatro nema pepepepe nkanchio enu enyi mi ho adome nyinu enyi veve sese gbogboro le onyi adome nyinu kimi hoso nya tira ogbo examen yo nkeke yo nu si kene pe le jora pe ame ocha le po o le se apo ya ha babare no be na no ponyo la o to antuja o no wa amo bina di e va be na ne to biji e be jena hatupa me anu hakaka mu boba home a ochano munya o a le dibibi o mela akwa mba ya tupa o ya che o la ti danjan me ma o ne ve mi anu ndo le jole amoji egbe ya o ko se ba asetowe alo amerele okudo a o enu shoni abi le luvon o me pore nu no jabi la tamaso pran me dona no jawa ba to asi la bianchi o tamaso la ma poto no va o te wo keke la ba tro bo va et dit à mon c'est bena lui a gbogbo fun le don pour la mer o dogbe la l'état nya gbogbo ke jo vani kene be akpoto le e pe ba le nkan chi amia e hwa bi le luvon me e ye gbogbo fun ba kekun la mere gbogbo fun ba gena jina me yo do na be se se le fwa e gon me yin bena ni abia me fu ko a tamaso gbogbo me tamaso la ba correct boy wa na be mu gba te ke khala woni le mama me yin be wa pele ti be na abia na ku
N'abia pe ku quoi. Bon me tamasoa nova on va pas bien quoi. On encore la jo. Quoi nous subons les jola modi, les dorpeo, les rames, les schoolo, les tepe que mi bon aller là. On la pas moro le on peut nous on oka, on la pour t'avoir Christ to eni, ta flache eni Christ to va wabi. On do la perenti. Enyo enyane le mama sia dans sia ni bacha so de so pe ya. Mile yeji le pompo kudo nana ke omu le tepe abe nu ko be hena vana ameba gbeme mile gbon be na egble na nu le de via ba gbeme nana be na de via nto aleke be gbana kudo awuyaya leke be gbana kudo keklea to nene be nu mea de via ba china o china sigbeleke ezo china la dokpo menene egrido doro ata ekpo kudo nono me vovo deo agblonya ke omu le tepe na devia adon point adovre adidi va gomea nene mbenu vanana bena devia ngbaba nyina nuke ma wudu ebela va nyo leke devia la klendo leke devia awuyaya leme leke bela no ame ntonto ke eleme yera ba dede goa engbava nona etepeo entia mire de kuku ebe mi ajilawa mira je adam mira je nunya le deviobe heheme bena le deviobe heheme na ebe sogoro be nyonyoa mila so jigbore blewu mila so lonlon mila so nunya mila so gberoda ye ma unto la pere nyanti ma unto la plomi bena mila we mila heo ye elanye nuko mi le jibena ola nyena mi egbe kudo eso ye mila nye bena sepe le mia chamyanti nenye be eke mia mi mate wa mia tatina mawu ya le jawe godo jigbode pe hian mi jina bena ne bano cha boa mawu ya lolon ke le mea mu jina bena ne ile jajira nu do ya so gble o voa mia o jila leke mi china jidoa emi ba be mia jira nu do mi ga gble na o kekeke nana bena ne devia ba sin leke bela no doa somea de na fune chamute hona to okuro jigbode o alone sigbeleke Manuel egbon fia ne ba nye be le domea ne nye ta le domea do lawa wa kudo abe kadede de na funto de na fu egombe na jilanto mudo kadede nwe to kudo via o kapla mia jila o mim dona kadodo kudo mia be vio le po mi dona nuna we mi dona ride wata mi dena gbe na we mi dona kadodo kudo fifia ne devia va sin va nyendea ado kadede kudo ebe do lao alo be hado lao alo le church ya inu won patan ba nyina kuhine Enyo gapopo devena mi ahunkaneni number eni 93 04 38 38 93 04 38 38 nous le todia ni nyare la sio la gbon alo la bio enya bio sele la sio alo la dide so pe la monde de le bena ateyofa mi le radio JVA Jésus vous aime Jésus Christ au nom onyagbo mi huka ka ateyo mi le 93 04 38 38 quoi voilà que le radio JVA anti et toji no lao mi huka nemi mi le pompo kuro abio le vompe abio egbela mi la le no keke pofu eye kosira sike mi wa jela mi apo donti o leke mi awo ni mi atole abisia o me popolote leke mi o mi ahodoyoyo leke o mi na nyere le hadome ple tutofo la ma uto la fe mi anu entita le mi abe hao me gbela nu sike mi le po le hamo la allo Alléluia. Amen. Ajo raja gbovire.
Amen. Meka enyo, meka fiko le yomiso. Aha, gbeda foto fo. Gbronya. Donc, je me suis mis au centre avec le bébé. Après, on a même tout dans les caméras. Et le département qui me donne. N'a pas de mon pied, on vient de faire le cas. C'est-à-dire, il y a des pour mais alors le monde qui est choqué là. Après, le mener tellement. Mais nous, comme sur des humains, on est en chute. À droite, à droite, Allô? Allô, na mea le todia le se ba trovalo nyanyo sogona wa nyo mi le dibe e wa nya be devi me anu sugbon mi to nu sugbon me le devi me nto mu no botero di la on to me susu ni be o le remi nuere voi ele si ko so l'envie allo kakla le sidio dare be le tumido eye dontia e mi va kona le problème garo me enya amoro jakla amoro zu nga tuma adoglasu edo zu fiafin edo zu amezuna ntasela apanye woto musio de sofion bena so kaka devi mekela musiko mitola eno triako eni veve se penya aduklu du benya esike mi va si mi va le dowo mi va le wodo alo mi va ni nola alo plon la galo mo wa no popro la lo pa gbe ple pe nu ona la mo subo ala tio wa mi nya yo nya allo amen ko gbe divire aha ya go da foto oduji akwa gbe anodo to mi kwa le ko mi la oro la to le me kwa ni mi je ko tira de to me kwa mi la je gan me yo mo ne yira mi la godra fo ani ore lo yo adogbe na godra fo to ke na mi lo eyan mi le to di il est dit 93 04 38 38 93 04 38 38 oui, la radio JVA Jésus vous aime par musique on le dit mais à sender comme alors tourner mais là à des blancs mais alors hello madame et de la joie so pe yo mi se mi abenko ejine fanami ngusele ma usi la na donsina e yawo patan mi le gbon be na manyae agbeto be henhen munye nkekere kayo eye ma u ke so eviana mi amuso na mi be na ye ya ye le godo ye mu le ja hen kudo mi o voi ejia mi chinaji mi buna ben kekere ka mi ala josi gbe crayon nene mi buna ben kekere ka mi la tu ame ado e banana bena mi ba gble na nu le mi abe vionti gbogbo de sigbele ke ngbon ba ya e be so me godo an gba ba nyina sigbele ke be gbana kuro mu sen o mi jo ba chine bon mi jo ba gble na nu le nti bon mi jo ba nana me devia e ba china zizi me alo ebe amenyenya gba ba de na de go bribo gombe na mi so ma udada pare ka be mi anto mi awe awo ameke so via na mia ele kudomi be yeleja plo de dio kudomi yeja hen de dio kudomi eye mi la so mi la no do tu esugbo mi la so jigbo de blewu aso mi abe vio sigbe mi ahun nene mi la no plo ku lon ana o chan monu popo be na ne ndele wo o la gbon garo me adevia la fomu fonywere o sigbe mi awa me gan ho chan mi fo na nywere garo me
voa oyo le jibene wodoana o cha e oyo le jibene pudu ye awo gapo mo me maten pudu wa ke kade de mu le okudo de dia domea maten glono begbe a o mama nyi fonwiri o papa egbe a lekeleko ejeje akaka sukulu ye ovanyana lebe la memu le kona de dio gake me to ejima o eso zame Allô? 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 Aha. Oh, bonjour, Nani. Bonjour. Fika le yamiso. Malanga di dogo le soyese. Yo, wa me kayo. Enye ko nye mana. Aha, mana we son lo. Yo. Egbe ale gba o. Ku ya benya. Ale de ti gbona sugo. Yeni le profiti la da ti lo ko lo funa do be ojima. E fe no ko ko le no nyesi. Yo choba dani nye mo tenu wa so da si nye le kale ko gbagba mo ta. Apa nye yo ji na le gbegbe. Ne mo kore bi le no bonya. Mo le na do ku ye na wo mo ko ba ma le o ka ta mo na ba a choma ba we. Yeni da nya zo la tu de na ji mo to ma chelo nya ro no. Yo, mi se kosila de to agbe are. Brala gbe gba ro gbe mi la to do nti anti. Wa ayewa. Mo le ira ni bo le. Yo cha gbogbo re lo. Le do mo se ni. Yo, Yesu la we no. Yo. Enyo mi le toji 93 04 38 38 93 04 38 38 no le toji ya nyale le chavadi dase be le tonde me la mode de le o mi hu kadare enyo yo mi gbale ye jile gbon be na sigbe leke mi allo allo Allô? yo wa me ke fi ko le yo mi so Ah, yo te bati. aha Comme ça là sur Seigneur. Parce que ma fille. Ni o ba la ni aha o ji ne to tare. On de ne bi no nya. Me ba ya gbogbo e no na ko ni. O ni o kata ni le de gola. Ni de na mo no se. Ne lo le ya. Na re ke ma do. Nya biwa nya we la do de ne ti. Ne bo mo tara. Kuleva. Ne susu. E to de ja la to. O na ja na de ja de ja de bo bo. Le ke jo ro no no. Ya ne bi cha na ba na che go me de ja. Pa e ta ba le che. E di ne ji. yo Ne di ta na ve ne mau nao ja ya ya le ke o ka ya la ben ko glo na me na ja na le ni na re je wo awo na di ta na nya ko nya de ni da bo bo te ko yo wa no mo ma le lo ko ma we na lo na na ya na to ko na no sa na no ma na ya ni ma na jo ko yo ira cha gbogbo re lo enyo mi trova e ho ame ayo akpe kaka ne aponyao enyao nyo alegbegbe eye pe ogbron wa mi la nya be vire ka ke mi le hen ajiji me bribo e mi le hen enu ke mi le fado de bia me a mi le fado jiji me bribo me allo allo Allô, bonjour. bonjour me kayo fiko yo mi so Ah, le ayo mi so jato. aha jable to fonyo re Hello, ma ira ni. amen Nya ko lo so. Le si a niente le notte. Oh. Ela vela. Nu ke o ke jo le to asia mu wole. Wa niente mu so me ka fo mi se le ka ta ma ni. Wa ni ti no wo na do mi fe ma. Ye po na ndi to dane. Ela vela a we ke no ke ni ya. Come no mo passa a me violence. oh Vamos ler que pessoas têm que criar. Pela versão, ele vai apoiar. Se não é bem aquilo, está muito mais de depois. Esse sonho, ele não dá problema. Tá, de cucuna. yo eyo ni mi papo mi la na mi numéro de contact lekele lo ayomi eyo ma ira gbogbo re lo yo isare mi va trova ho ame 93
04 38 38 93 04 38 38 mille toji ne nyane la siwa agblomia se et nous comme le toa makale dibena la pompona merele pepere wa ekale huno mile yeji le glombe na mila donc we ebi de kakole hen gbe a jijime bribo yo le hen ye nu ko le pode me a o le podo jijime bribo me allo Gabrielo aha Yiji donc elle avait ameton no be ko pele ameton no pa pele o da me elle avait qu'elle va descendre les commencements et puis à capita côté pour une sortie on va finir pour le ric sanguine non pour les banabé va diviser seulement les femmes et à moment déjà parce que nous devons impact de dîner. Donc, à mettre au pas de ballon, on a même besoin de alors, pour des vieux sous finir, et nous, les coups de sang, il y a qui va les tirer niaji. On a à soulever à ça, parce que nous avons un temps, on tombe ça, on attend nous quoi. On attend nous. Donc, à tout, il y a une fonction, on est tout, on est nabé, donc on va aller faire niaji. Tout le monde est là pour aller faire niaji. Yo iro chago bore elave me yo game acha lemi akemi le na mi jide pobe na mawula pede mi anti ye mila o mi abakpaji mawula pede mi ocha mi anti ye mila o mi abakpaji totro lava mawu de nyade gobe na totro ne vai dododo ne vai ta mianto ma une pere akpa ve akpa tanti ne mi ano ma ube lonlon me ma ube lonlon nu me le ebi gege me bia gbaro ma unti e ma unto la pere mi anti bi la wele ke bejia na esome be nyona na deviao bebe to mi ajila o chan parce que ne viwa enyone ane vi o le po jijoa ti akuku be nyi na jila chan les doigts vidés no gwele kafu de dia kwa kafu ale yina jila ochan wa no doigts vidés voye beba nye yebe se vi le tenkuna mea kanjila cha kama une pere mi anti be ma ube lonlon ma ube nti fafa ne ba no mi abe jime ma ube nu mi akusi jeje e mi akplo mi abe viole lonlon me le Christo be lonlon nu me be na ne mi gbon be Christo a de vi ono nya be mi di Christo nemi globe mawa de bia no nya be mi awonye mawu na onya tepelo enyo ne amerebe na ya yomia ababia on gome cc a mode de le ya yomi le 70 41 09 27 70 41 09 27 move 99 48 35 45 99 48 35 45 numéro number EVO quelqu'un elle WhatsApp dit ne on tobe ayo direct chan enyo no baba pour photo WhatsApp ta dit enyo mi sok bebe na entita mi valo mi ya entita mi valo be mi apero mo pe du kon aple mi ape du anti be na ne musiona noté ne mi ani vovo me mi a volé me eye anigba na zu paradis onami egbea anigba wale se zomavo ene pama mudo na ma menu o entita pire pola osogba ni madam na dogbera ni eyi ya elemi bo cours biblique. Yo mi da pe na toji no lao mi kande jime na bitukwi ke mi se a gbogbo koko ento la pe de mi anti e la pe de mi apata mi anti dogbera ni sopata na mawo yo toji no lao ya ni so cha mi agadogo jingba dele mi apo ma wula pe de mi anti e no la jrado no la dodo jijola va Yesu Kristo vem come papa ma unu son kata tomi de akpena o de egbebe nyata papa ewe so nya do nu menami e onya
anyigba kejio enyayao gedo bibiobe wonto ayeji awusi enyale anyigba oji benare bazu dede fianao ne amegbeto pomiate ne ten dengbleso nyanti be doku bobo ne gede mijila ome bena miate njagbagba totro miate njagbagba dododo ne baba le Yesu Kristo benkome papa mi gbada pe na bena oya unpanata yinyaji le wapa gbeme emi gbaso do pe radio jive abi do pe agbleration me do la kwata agbleration me apo ami nveve ne ma chonwaji bena papa emi gava dogo ami aga idoaji e Yesu Kristo benkome amen. Amen.